You've made my life a testimony. You saved my soul, oh my boy. Yeah. The things you do, I cannot tell it all. That's why I call you, oh my boy. You made my life a testimony. Nigeria rama ISIS helte nuai botum na boruak asosan chak mawangin tuna hian ven himna lampo chak taka kalpui ania tunaya sokhoto steta ISIS nena inzom nei helpolte beipui thlak ani hnuah Nigeria rama sambisaram ngo chunga tom helte beya United States in intelligence le surveillance operation anei le hnuah mipuite po film khurtura hriat tir an ninon le ani Zitopni khan flight tracking data US in Ankol aircraft chun helpolte kulpuinia hriat Borno State chunga reconnaissance mission achunjom zuizat bawk he mission akalpuina atana anman thlona hi intelligence surveillance le fact finding atana man tlang lon tak modified Gulf Stream VT hriat lar ania he mission hi Islamic State West Africa province North East le Lekchat biela firfiak tomtele operation kalmegdan enfiana ani rin ani Sokotoa be pui thlak ani hnuah surveillance flight te chu reivaklo an chaw leiloka mase rei chaw lovin tukin mai khan an thlok chuak le to ani Rikota alandana chu November thlatop lam atangkhan Ghana atrangin thlo thaina hmangin Nigeria ram hun then kata ISIS heltom te hi entlak anni tranto thu an soini United States sipaite chuan tranhmun zawjok simin annorna tual he beipui thlak le na hi Washington le Abuja tin civilians te ven himna lama tho huna thajok an siam lai ania chumai baka Nigeria rama firfiak pol telaka sipai chakna anthuam belzel tur thuwa helhote chu vokhan na pek ani hnuah operation hi chunjam ani hethu bot se la hian ADC National Publicity Secretary Balaji Abdullahi chuan eptu party chuan dan anga kalpuin an thlop thu asoi Nigeria chuan ami te humhal atumna konga roman na thar asiam mekah Anram chunga ramdang sipaite beipui thlak na chu rorelna alo chamwang ani thu eptulam chuan an sui ve thung Abdullah chuan ram pakhatah ponlam sipaite direct military operation nei phalsakna chu athlop to lo thu asoya hengthil thlenga wang hian anram Nigeria chuan hunrai tak chunga a strategic interest ati che thei thu asoi bok he chanchin pon chu ani la hian security consultant Dixon Ozaya chu biak po ania United States chuan tunhaya Sokoto State ISIS tenena inzom firfiak te beipui thlak ani hnuah sambizaram ngowa tom ISIS helte are chu zuile zatna chungchangah intelligence le surveillance operation anei chu angai dan zo ani Dixon Osaya chuan ninhi kalta khan kanram ven him chin chunga Tomahawk Misile chu ronka lu ania voin lama intelligence local chuan chiang takin he thu hi anem ngit hi achan chu engmison po melma telaka beipui thlak ma in hostile surveillance antir ma saturani tuna anthil ti hi henglaya ISIS te kem hriat chian nan le an umna hmun hriat chian nan anti ani Dixon Ozaya chuan a soi chunjom zela strike an chunjom du chuan an strike ti chian theina tur activity chungchangah priority pre-attack an pek masak angaya chu civilian tetan an himna tur mun an pan theina na hriat lok na poimo takani he whole time surveillance top lama hian melma te hena deliverable warning thenkhat an thon anga chumin hulama chuan ramngo atom jihadist te chu an thin fai theyang ati
chuan airstrike operation nei ma thlasari chung ringot po khan Kristian sang sari vel an thile man to a tuna ero chuan herama hian Kristian te ven himna tan asipai te chu athon bel zel don ti thu asoinon le a he athu soi hi alhen chho zel donem chuti ani chuan tun malama mar sak biala muslim tam takte nun na chan to tele boina te kha alo palzam bik lu tukem ni ti zo na chu Nigeria mi puitam takte zo na ani ve mek bok Dixon ozaya chuan Nigeria rama hian Kristian te chu nasataka soi sakle ti hlum annia chu thudik po ani mase Kristian te chau nilo muslim te po an thati thu thang te po chu karingani chumi chungchangah chuan zodu kanai chu muslim te thattu mi than khat te hi tu tenge anni chu zona chu chan harsa anilo chumi tam tak thattu te chu radicalized islam firfiak te anni kumsang ni som pali khan Boko Haram kalendara chu hunchin chi ani ti chu kalo muto ani Muslim firfiak te chu ring takin an awa an mani imu chuan thatla ring lomi te chu thatang se Kristian te chu thadro ti in an awa chu boina in tran na chu ani Boko Haram helpol te in ngana bulpui pakhat chu economic terrorism a chantir ania chumi hnulam chu tual thana kidnap le Kristian te tha boina in azui ta zel ani ti thu chu Dixon azaya chu na soibok Dixon azaya chuan tual thana chu mun tam taka ala thlen reng thu asoinon le a abikin Kristian te tha chungchang chu Donald Trump chuan asipai te hmanga achan le zel thu asoibok Trump hian heti Kristian te thlavang a hauh na tual hi asa ko biak puite anni wang ani arin thu in security consultant Dixon azaya chuan athu sei ati to pani Dixon azaya thu sei kalphung hian Nigeria rama US enroll na hian muslim le sa khodang bia mi puite ngai dan ein anglo chhotran le ti chu tarlanga Nigeria ram sarkar ho tu lok tak te zinga po ngai dan ein anglo viau theitlat civilian then khat le sarkar mi then khat te chuan Nigeria hian Kristian te chau chu Boko Haram firfiak te target ber an niloni in an soya mase he thu hi chu muslim sa khobitu te in soifi hlim tumna thilmai ani thei mi then khat te chuan khotam taka kumtam tak chung chu muslim le Kristian te chu ani that pho to thin ti thu te an soya chung boina ero ISIS pol te inrol na tling ni in alang haulo ramho chungchang le leiman chungchanga boina chu nei an MIZO ka chu boruak so sang zel chun tunhun hi a hring thein arin omlo ti chu mitam takte ngai dan ani thung tuna chuan Nigeria le United States sipaiten Nigeria mar chaklama firfiak te beipui thlak indona konga tho ho an nei hnuah Nigeria chu khovel ngai ven hlo langsar tak ani chhota a he hmalak na hian logosa cheng te chu ngai dan sang anei tir bendit le firfiak beihna hian sokoto khopui mun then khathi ati boy hle ani zamfara te katsina le kabile ache vel biala te chuan indona chuan nitin nun ati boya mi sang tam takte chu an chen na in atanga chu tir anni engama chen chu mi puite nun chu aral tri hle don ti po mita hmu thei ani chhomek to ani chutiang borok kara chuan US enroll na hian rammi puite a ngaidan mak pui apian tir ve meka pakhatah tu Chief Imam Suleiman Ibrahim chuan he operation na America che dan chungchangah hian dodal na satak alo lan tir ve mek bok ani chuan 23 nei ma ila chu kan tuar ni chu sokhoto chau anilo zamfara te kasina le kebile mundang te point an tuar ani
American hian kan rama hian kan mi te tha atuma kan sumruk botumin tharum hmangin athil du chu ati theinan ruam na asiam ta ani chuwang chun Nigeria mi zong te chu ramdang mi te tel lovin ma ni ke ading turin kan somani ati athu soi hian ramdang mi te inrol na chu arin lo hle thu thuk takin asoya he athu soi hi Nigeria chuan ama in ro ain rel theina dan tur chu mangse adu thu asoi lang tina ani mase angai dan ang hi mi zong in an pom vek lova tual chung mi tamjok te chuan US nena an tho ho na chu lom anti thu soin remna siam that chu ngai poimo ber angai ni anti chuwangin US sarkar chuan helna le in thana nuai bo tura a beihna hi kan lomin kan thlop thlata kan ram Nigeria sarkarin a thlop bok awangin kan lom bok ani ti in an soi bok tual chung mi pakhat an kom chuan tiang hi an asoya Nigeria rama Kristian le Muslim ten remna an nei theinan jihadist te biruk na mun apiang chu operation nein lu chu ani sela ramral muang kan ni thuai theinan chak taka malak ni se kan du ani ati he thu soitu Emmanuel tan hi chuan athu pui ber chu in pum khatna ania tho ho na chuan atopa chuan helpol te chu an he thaya Nigeria mi te chu launa nei lovin kan khosa thei to don tirin na chu Emmanuel hian anei lian hle ani New Sanelin tual chung mi then khatte akom lena chuan driver Peter Solomon chuan an ram buaina chinfel ani hun tur hi hun rei takatang khan an lo nga to thu asoya athu sei chuan Nigeria mi tam takin nitin an ma chon buaina in tha na te kidnap le pong sul te chu an nun ti der thong tu ani zia tarlang heti mek lai hian mi then khatte chuan ramdang anin rol chu an hlona bel cha tuwa an ngaya then khatte ro chuan international support chu manmo takin an mamo ni in an soi chu chau chu hun rei takkal to atanga indona rap thlak taklak atanga an dam kho chu theina kong om chun ani zia an soi ni Nigeria mi puite ngai dan lak then kata an thu soya hian thil pakhat lang chiang taka oma Nigeria mi te hian himna monna le remna andu chu an chungril atanga lo chok emo tangrual ram te nena tho ho andu na atanga lo chok emo po ani thei tin in nialna akal zel ani chuan khovelin hnuah thil thleng tur chu an thlir reng don ani heti mek line tunang huna hi chuan an ram mi pui an tran rual a hun to hleya chuti lai ro chuan mi pui te ngai dan chu ain ang lo chho tran mek ani hi he an ngai dan boi nuai hian an ram hi a chel ding zui zo tonem ti thlengin khovelin tuna hian a thlira chu thil lo thleng tur chu enge ani don kan thlir zelang